Pengerpat yai. Tadlo mentang ida, sawon bangin ya syam. Dating snongo mentang, nipian snopaya pi. Bakane kasnikan, yesa ken mau ya pi. Nyemdan ay ya pi bangin ay, nang sinuan bangin terwang. Hadin bala shusa kongreng deki pau snam ka school RC Lower Primary School Hamlet maubla hine ka stem klayo ban plie ki artli ki classroom ki balong ka jingkar khu ya ka dong ka than hi baro ka we la kumba nyo pau snam ketika school maubla kala ai ka jing shakri ban penang pen start ki khna ka snong Hynrei ka basngosi ka long ba hai classroom ibaret la shu ya pnyan lang na do class A hadu class 5 kinong hikai ki ju or juna mi kini ki jing e Hynrei amdan bapet la ne banyarap eki hadirin bakini ki jing o jing nam kila poi sha ka tulong score jong ba Hamlet son dolling hakapor ba udang bat ya ka shuki MLA shisngi ula wanra ya ka scheme kumba sanlak tengka na ka SRWP arhajar arpuar hadu arpulai kumta la yo ban shnapen he ya ka ying school ka balang kemen ngaruk ngasmen lang bati nam ta kadik ying school ka bat mai bat kadik ka school kalong bakalong manta dei hakawai kasien ba ki khot yang ara po ka balang hane po lo sa namar bi kyong baham gidon kam ka jengerap po ka balang jungi ngawan bana ka jengerap iti hangni po ka balang kinawa balang gidon lang baladep kata juga jengerap junga kilam ninga sis kenomon pej ka school habanga poi ban pej ka school ngalajen keladan tang hakawai ka kamra kelas nado kelas e hadu kelas 4 ki shamla Pumno kino hikai kini kai ki sak school te. Kelas A 1 2 3 4. Ha kunjo ka pra kelas ki jong. Ngala sos te mga pet ki kira school. Kasos ne mga pet ye kino hikai ngong kini kai kumno. Kat ne ngot ki men sempre. Hang tu ka ski ngong nganerap bantachano artli ki kamra kelas. Nata ka school ka jong pi. Di kila shupet ye ngong tip kadai ni kamdai ni yosh thok mo Hynrei maria kular kumta la perkre kot isa bar khoi bat manta kadai king school kolong kumni baklong manta de ngasko banai khope krapang epi kalong ka jing suk namta kira ka school bat kalong ru ka jing suk namta chopi ki kana class Father Silvanus Nonkanri ibadairu I assistant parish priest yang ka St Paul's parish Upper Shillong but in charge ya baro ki jingpen tray construction project kapo ka parish ila ai ka jingero ya new MLA barim halor ka jingpen yo ya kata ka scheme Ang pwede ba Hamlet ngarong madang itu dan siya ni mo kay Hynrei mo nong namtay ni MLA barim jungi ba iya to ya kasi siya kasi sang sina mi yo tray tang license Kataru ngalaban sa kiti kam bakrado lale. Ai dalari habang lek si jaka baper laki kambalang meki kam Shillong rede batin para bangai jungi yang ba Hamlet ile daga kam. Kata kari mga slow. But ida scam hado kata-kata ya kata kaji Hynrei karo kompak haji Hynrei katulong dagumwe. Ngamar katin karta kadang biang ba I dang ikam samla shishu na marles tagi jingkit di pakia sipor gila lah ilang physically fit pa no but kan get por nga martakin sa yo lak ban tray hamba what chief minister jong iman suaro usiyong hidaladi yo mati na jingra galaran sa tray hamba shishu tagi kitpok ba Hamlet na marakarta kadang biang kajing ang note lada pila ban nila ban proof ya kata abay yo nga jan kalalandang ban ba katungod kita tangkoy classroom bagi yung nganle bagi dale siya no hari jingim jema ngaru lalong padar boys na mentalay kusan na hasi paris mengiwan don kiam nale sen dengan itu we mali lain ada ka wakor daru Hynrei dala po siya blok pat ka tray kam kata ka wakor daru Hynrei bro bala ada nakam ngamar tatin kapor kanung slam bay ba Hamlet ini yo biang dalap dan sikri mar bedon kam de katate kamen sen kajing ang tunog, kajing krang. Mo? Kajing krang, kajing ang nun. Nakatagdawi ni kina. Sekolah nung ako aba na highway quotation. Bawang kumne, kinomikay. Hatin pareng, wayu breu jongi hakabalang. Ibalaseng niya kaway kaseng jongi breu kinang yung missionaries.
of St. Francis de Sales, MSFS, lang gidon hangtay po amlaran gidon. Agaw hati gidon. Nangta siya po West Khasinews ro Arlay Jaka gidon. Mo kum hamaw klang. But siya po ta nong siya tan nung lang siya tahi sedang jadi missionaries of Francis de Sales. Nong Saint John ki bakerteng Peter Mermier ruang kinikintin. The heart of education is education of the heart. Masna bahas mo pernah hat putri jimut pekerjaan. The heart of education is education of the heart. Kamu kasi start pa siya pa pinay din na daya kamunsim kadono. Kubangong iti kajing kamunsim jong iba Hamlet kanle bat idale siya. No? Kung kibro jong inle, hindi kibro. Kaya yakin ginahintay ka jo. Kata nanti pimak di sini, mengikai kemudian relapidon kata uhate. Kata dono. Kan dong doa di for penangwan do. Idon kam kun kiliti mengelam di padang sama di baklan, bat di bang lut pan train nak bentar kalawai berkenai jong kari ke saya.